ngasi numida waram phongkiba tongan manipuri si phongsingi amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoibi I pausing kongasaraga Manipur top channel gi maikei digi mayamna thamjage hanbada NPF ki losing ba taragani thoi ama BJP da sangkhre singda taraga manga tamda kuntra de BJP na mai pakani biren Naga People's Friend NPF ki maruoiba losing ba taragani thoi ngasi BJP da sangkhre BJP de sangraba lusing bataraga thoi gi manungda sandel da NPF ki mirep oikiba TS pangam na singba miyoi singyauri CM Banglo da pangthokpa BJP de sanglakla sing okpu gi thoram da minister na hai lakadori bu kumja English singani ga kungani thoi gi general election da BJP gi oina singda taraga manga aduga tamdana kuntra gi mathakta mai pakani thajai BJP da atopa party gi miyoi kya sangnaba padeng lengduna leire Punama asi lakliba November tha phawbagi manungda loisinana papandam thamle masida laingak paiminariba party singnasu saubigano loinana BJP gi ticket tanariba singnasu ground da thabak tobiyu center na sangada ticket pirak loi haikhenasu pausna makhatana su phongdorakle atopa paw manamo MSF na kaksingi kairak buffalo farming singkre kairak buffalo mapu palamdre Roshan Manipuri Student Federation MSF ki mihut kangbu amana kaksing district ki manung sana leiba kairak buffalo farm da hakthing na satuna pharmacy ki phibam yengsin khongsat adu MSF head office ki general secretary Hizam Roshan Madi Environment and Ecology Affairs Secretary ki apun matim amana buffalo farm adu da anirak subu oina yengsin khibani ngasi ki yengsin khongsat adu da MSF ki general secretary Hizam Roshan hai kaksing district ki manung sana leiba kairak buffalo farm amingkha ki oina leramle mapu palamdre kumja Englishing amaga samapanga marfuga marida North Eastern Council gi miyeng makhada iroi makhal sam hena thamduna pharmacy Hauduraki adubu kumza Englishing ani ga tareta Manipur lenga ki makhara thamki kumza Englishing ani ga tareta iroi yankhai thamduna pharmacy amuk Manipur lenga ki veterinary and animal husbandry na makhatana sarai rakhi atopa paw manamo Joint Action Committee Fishery Cooperative Society na nga gi mela yawiyu loan pidabaga Fishery Department ga mari lainade Rajen Mitei singi sai amada amukta thokpa puwari dagi satna raglaba ningol sakouba kumaiga mari lainana Fishery Department na sinduna pangthokkodoriba nga gi mela NCDC gi makhara piba loan pide haibigidamak Joint Action Committee Fishery Cooperative Society na saruk yaroi amadi nga puthokloi haibise lebak thibane Society na nga gi mela yobiyu loan pidabaga Fishery Department ka mari lainade haina Fishery Minister S Rajen na pawmising da phongdokre Secretariat Labor Minister Rajen ki office chamber da pangthokpa paw gi mifam amada mahakna makhatana hai Society asigi members singi maraktagi handak cooperative society na makhoina thadakhiba loan thadoktragadi sayesigi nga gi mela yawraroi haibisi tawhaningde aikhoi gi ningol sakoba haibisi mitai community singi marakta puwari oiba festival ni masida nga gi mela yawraroi nga puthoklaroi haibisi laibak thibani haina lawi NCDC gi makhada pigadoriba loan ga aikhoi ga kadiguma hiram amatada mari lainade society na nga gi mela yobiyu miyamna fishery farmer da loan pigani haibaduda Fishery Department ka loan ga mari lainai haina lobibane masigi loan asidi cooperative society na NCDC gi makhada senthang lawraga pigadabane maramaduna loan pidabaga mari lainana nga gi mela yaudaba tobigano haina Minister Rajen appeal toki haina supungdorakli Makasa tarakpoina topa marueba paukrana lagaw khawbu singi police na akanba drive sathari Imphal West dagi license gun assembly rom khombatkre Imphal West District Police ki SV Dr. S Ibomsa gi miyeng makhada Imphal West District ki manungda ningol sakauba amadi Diwali kumai mangoinana ain kaina Diwali khawbu singi mathakta akanba drive sathari Imphal Police Station dagi phangwa pawgi matung ina ngarang Imphal Police Station na konba mafam singda sathaba drive da lagaw khawpham mafam nipan thugaiduna makoina sijinaramba layum maruna singba fogale makhatana su akanba drive sathaki gani haiki pausi esina lagaw khawba miyoi sing fogat pangamdabagi maram karigino hain hangbo wangi pakum piraduna mari lainaba police officer na phongdokhibadi
आइन कायना लगाव खौरम मियोइसिंग फगतपगी थबक सथब मतमदा MLA मिनिस्टर अमदी बोट लेपकनी हाइदुना थोलकप मियोइ क्याना टेलीफोन तौरक्तुना फगतलुब मियोइसिंग अदु थादोकनबा अकनबा प्रेशर पिरई मदुना पुलिसना आइन गोयबा थबक लोखनबा होनबदा खुदोंग सादबा क्या मयोगना हली हाइबु वाफमसु फोंदोरक्ली अमरमदा तारागनिथोइ सुब मणिपुर असेंबली इलेक्शन की मंगोइनना लाइसेंस गन सिंग खोंगनबा मणिपुर लेंगा की होम डिपार्टमेंटना सेरोल अमा थोखिबगी मतुंगिना ngarang फावबद इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लाइसेंस गन पाइबा मियोइसिंग की मनुंगदा लाइसेंस गन समरी खोंगबतुना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा डिपोजिट तौसिंख्रे मखाताना लाइसेंस गन पाइबसिंगसु मसा मसाना खंगना मनाकनकपा पुलिस स्टेशन सिंगना लाइसेंस गन सिंग थामजिनबगी थाबक सथबियु हाइना मणिपुर पुलिस की मैकेदिगिसु अपील तौरक्ली अतोपा पाव मनमो मेघालय पुलिसना मणिपुरदगी ड्रग ललोनबा मियोइ अनि फारे हौखिबा अक्टोबर 15 मणिपुर लोमदगी शिलोंगदा ड्रग सप्लाई तौबा मियोइ खरा संगसिलकले हाइबगी अखनबा पाव अमा मेघालय पुलिसना फंगबदगी मेघालय पुलिसना ड्रग ललोनबा मणिपुर मसा अनि ड्रग कोनना फारे हारि फारबा मियोइ अनि अदुदि टी गिनलियन थांग अमसुम लनमिन थांग कवी ईस्ट खासी हिल्स की SP सेल्वेस्टर नोंगतानगरना फोंदोरपगी मतुंगिना हाइरिबा नुमित असिगी नुमिदांग वैरमदा मणिपुर लोमदगी शिलोंगदा ड्रग सप्लाई तौबा मियोइ खरा लाखले हाइबगी अककनबा पाव फंगबदगी ANTF ईस्ट खासी हिल्स ना मौलाई पुलिस का खुसमनदुना माओयोंग रिमदा अराकपा गाड़ी सिंग चेक तौबा थाबक चतखी मदुदा आसाम की रजिस्ट्रेशन नंबर ओइबा गाड़ी अमा चेक तौबदा सपोन कैप सामदा हापतुना पुरकपा हेरोइन पाउडर सिंग फगतपा ngamkhibane hainsu फोंदोरक्ली अतोपा पाव मनमो चीफ मिनिस्टर न सोक्तुना लैरिबा पाकपगी योनथोख्रबा इंखोल अमुक हंजिनबिबदा वामा कंगलै पाकना थगतपा फोंदोरक्ली हौजिक STDCM ना मीतई मैतईबु खंजनबगी संगसिलखिबा खोंजंग असिबु वाखलोन मानबा अपुनबा कंगलै पाकना सोगतपगा लोइनना वकत मिफमना सरुक यारगनी लोइनना खोंथांग अनिरक्ता सोकपदा हवर कांखतपा ngamdana matam kuina leiraklaba masagi ana layingnaba honabada इंखोल योनथोख्रबा युमनाम पाकपगी इंखोल चीफ मिनिस्टर अमुक हंदोकपिबगा लोइनना जेनिम्स हॉस्पिटल पुखतपिदुना अना layingबिबगिदमक वाखलोन मानब अपुनबा वामा कंगलेपाकी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड देवेश्वर प्रेस थदोरक सिरोल अमना CM थकतपसु फोंदोरक्ली लोइसिलपो तो पाव अमना इंडिविजुअल सरेंडर सिंगी पिफम थोपसिंग पिबिदना लेरे सरेंडर सिंग लरहुलुप अमदा यौरंबदगी इंग्लिश सिंगनिगा तरागनि पाना मणिपुर गवर्नमेंट सरेंडर तौखरबा प्रीपाक प्रो इंडिविजुअल सरेंडर सिंग असि फावो वन टाइम पेमेंट अमदी स्टाइपेंड पिबिदना लेरे अथुबा मतमदा पिथोकपियु हाइना इंडिविजुअल प्रीपाक प्रो की सरेंडर अमना प्रेस क्लब पांथोक पावगे मिफम अमदा फोंदोरक्ली मांगना मखा तारादुना मखोइ सिंग असि सरेंडर तौरबा मतुंगदा इंग्लिश सिंगनिगा तरागनि पानगी मे तरेता स्क्रीनिंग तौरबा मतुंग रिहेबिलिटेशन सेंटर लेरखिबनी सही अहुम सुरबा फावबद सरकार सिना पिफम थोकपा वन टाइम पेमेंट अमदी स्टाइपेंड पिबिदना लेरे अतोपा ग्रुपिंग ओइना सरेंडर तौखिबा सिंगिदी मखोइगी पिफम थोकपसिंग पिखरे आइखोइगिदी पिबिद्री सरकार सिना अथुबदा मियेंग संगनिंगी आइखोइगी तुंगदा सरेंडर तौरखिबा सिंगिदी पिखरगा आइखोइगिदी हौजिक फावबा पिबिदना लेरी अमसुम साक फावबु युमदगी थिलकलगा सादुना लेरी हाइनसु मांगना मखाताना फोंदोकी हाइरी मसम हौजिक ओइनादि म्याम पाउसु मतंग सा लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसगिब सोइखिबा लानखिबा क्या यावरसि म्याम नांगाकपिगनी अमसुम मतम गी मरुइबि इपाउसंग लेप्तना म्याम अपडेट पिजरके हाइना चैनल सिगी मेकेदिगिसु म्याम दा थमजरि दुगा ngasi goinadi म्याम मतंग साइदा काइनरसि एंड थैंक यू।